Ja ću dozvoliti samo završiti sa jednim hadisom poslanika alejhi selam. Muhammed alejhi selam je bio 13 godina u Mekki. I kada je napuštao Meku, protjeran od svog naroda, popeo se jedan brežuljak poviš Mekke i obratio se Mekki i govori joj. Kaže joj: Ma atjebeki min beled, wa ahabbeki ilije. Kako si samo ti dobra zemlja. I ti si meni najdraža zemlja. وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ. I da me moj narod, i podlačim ovo, moj narod iz tebe nije istjerao, ja nigdje nikada drugo ne bi stanovao. Ovo je naša zemlja. Mi nigdje otići nećemo. Mi ćemo ovdje ostati. Mi smo spremni bili u ratu, a i sada smo. Da u svakom momentu na jecaj, a ne suzu naše domovine, prvi se odazovemo bilo kojem generalu naše vojske koji nas pozove da brani ovu zemlju. Mi nikada nećemo se odreći svog naroda. Mi svoj narod volimo. Mi mu nikada ne možemo nauditi. I mi nismo opasni za svoj narod. Mi svojim projektima pokazujemo da volimo svoju zemlju i da volimo svoj narod. I kao što Muhammed alejhi selam volio Meku, a ona je kamen i krš, ja volim ovu Bosnu, zelenu i lijepu. I tu će biti ja i moja djeca. I za moju Bosnu ja ću dati svoj život i život svoje djece i svoje porodice. A ja ću na svoj dan da naplatim oni koji su mene, slično meni, okrivili za ovo što se priča o nama u našoj zemlji. A mi halalimo. Mi halalimo, mi ništa o svojoj državi ne tražimo. Ja nikad ne pomišljam da svoju državu tužim, da nešto od nje tražim. Ne. Što se dogodi? Alhamdulillah. Dogodi se dobro? Alhamdulillah. Dogodi se loše? Alhamdulillah. Unaprijed, kao što je rekao moj brat Muhammed, halalimo svom narodu jer ga volimo. Ne može doći situacija da ja zamrzim svoj narod i da mu naudim. To je nemoguće. Mi znamo ko su neprijatelji našeg naroda. Mi ih dobro poznajemo. Poznajemo i one koji su nas vršili agresiju na nas, a poznajemo i one koji nas protjeravaju i od 45. godine kad su došli na vlast i nazivaju teroristima, kao što nazivali mlade muslimane. Sve što su pretrpili mladi muslimani, mi ćemo inša Allah isto to pretrpiti i opet kažem iz ljubavi prema svom narodu. Nikako drugčije.